6 man ani chuan nau pai thei na rem chang zau takin a in honga nau pai tumna om to chuan hunte ovulation tui ti hi ek ar tui kate ang chi khami chu hunte po ati theyang chu khami om zia kha riat atul khop maya ama sabera chuan ovulation hi bol mang taka riat phot angaya tui bo matanga ti chua tui puitling to te chu fallopian tube kaltlangin jinkong antana anma ni lam panalo kalve thomi pachi ne na in ton ngei be sein an lo ngak thina ni anan in tong fu ta chia chul lama om hun khuarin chi thana a in tan ta thina ni ovulation kalphung hi te man sira tuibo matanga tui ti chua ani khan atlang puin darkar som pani atanga som ni pali thleng andam thina ovulation cycle alo thela piang in tui atlang puin pakhat ti chua thin ani ovulation hi thinai khan azui ngal ngai lova achang ero chuan period line eng emo thi khalte alo om ve thei tho boka meichia ni tura ilo pian chua phat khan tui puitling lo makta duai tam tak pai tel ngal ti hriat tur me chetan ti chuan ovulation cycle lo in her chuak tur ngakin anom thuap ti na ni na ben vonemo rel ruha na buaina na satak te hian ovulation a ngong an thlen veka stress nei na sat te hian a buai theiani tin ovulation kaltlang hian tui opkeu to te chu miruk atanga ni som pani hnulama chula anin so nge thina ni hemi hun chung hian me chathen khat te chu taksana le pumnuam chia lo angten pumnuam lo angten anom thina ni ovulation hi alo thleng lo ani chuan thinei hi om thei tho ani ya thinei imis ani poin ovulation hi thleng thei tho ani ti hriat bok tur ani chu mei chatan hriat apoimo em ani thlatin hun bi hi thinei ni ma saber atanga chiar tana ale pek thinei ni ma saber kha a huam dona atlang puin ni som ni paria atanga ni som thum panhi ani thina ni ma se hei ayari emo toy deuh te po om thei thowa ovulation period hi le pek thinei hun intara ni som pani atanga som paroka chuizon thei ani thlatin hun bia ni som pakhat le ni som ni pakhat inkar hian ovulation hi alo thleng tlang puya thakhat chunga nau pai thei na hun rem chang ber ati thei ome hemi hun chunga hian inven tel lova 6 man ani chuan nau pai thei na chance asang hle ani ti hriat tur tin ovulation hi thinei intran ma ni som pali vela alo om thina ni som ni pariat dan zela thinei thin ni som ni pariat dan zela thinei thin ini chuan ni som pali atangin ain tananga nau pai thei hun rem chang em mai chu ni som pani atanga so ni som pani som pathum le som pali te hian ni a ni som thum panga dan vel anga thinei thin ini ero chuan ovulation hi ni som ni pakhat vela alo thleng don ani nau pai thei na ni rem chang te chu ni som pakwa ni som ni le ni khatte an ni dor ani chuan mei che hi an period hian ovu main siam thina chu an chi chu an period ni atanga chiar tanin ni som palina vel hi an chi puitlin hun angai ani an chi hi darkar som pani atanga darkar som ni pali vel thleng chu dam turangai ania an chi chu chikonga ron phein mi pachilut nen in belbomin chula note alo in siam ta thina ni an period ni atanga chiar tanin ni som pani atanga som paruk lai hi rai theina hun chance thalutuk golden chance kan ti kha ni a annu lam le ahmalam hi chuan raina chance atlem thung ani tin mei chachi hi atlang puin pakhat
in siam thina mi pa ero makta duai zani atanga zanga thlengin a in siam thei thung ani phiran pai chuan meichia khan chinung pahni ati chuak tina ani maya ani lo po in meicha chi le mi pachi infuse to te chu embryos pahnia a in then le tina ani rai lo hun hriat olsam dan ber chu before and after 7 days anti thina chu period zo ni sari thleng safe ani period le ma ni sari safe tina angani ma se before 7 hi chu a hlau om deuh to mai theia mi pachi te hi ni thuma tanga ninga thleng an dam thei awangin a safety vak lo mai thei thinei zo ninga thleng hi chu safe turangai ania ama ero chu tuna kan soi hi 100% in adik kher lo thei tlat ovulation period kha mi sang sanga ainang lo thei tlat ani tam tak tan chuan rai thei hun lova an ngaya te po an rai nul thova in thla da taka hemi hun chunga nau pai la du si lo chuan ti lo mai turani ma se nau pai du tan chuan period ni atanga sir tana ni som pahni atanga som paruk lai hi siam ngor hun lai tak chu ani rai thei lo ti awanga 6 month vak tu ti na ni lova mi pa po mei chia po 6 month a chin tok nei a in hriat thiam ton na nei turani ti chuan mi pa kha condom mang war ula HIV laka lo him ula condom mana wanga mu ti ngot tur ani lo thung ani nupui pasalin nei ma a lo man hi suala ngai ila zong changa nei chi ani lo ti hriat reng tur chu vongkarila a hun ram chang golden chance te kha hria ila ti chuan a hun taka chet kha poimo don ani ti kha lo vong rukar